hari muri iki gitondo cy'itariki 27 uku kwezi k'umunani mu gihe ca 2:45 nibwo indege yari iturutse Bukavu yerekera Minembwe. Ubwo ni indege ya gisivile yarimo imiti, yarimo ibyo kurya n'ibindi byankenerwa by'abasivile bya buri munsi. Igeze mu karere ko hafi ya Gahwera aho bita Zabikuba hafi aho, nibwo hari misile yavuye ku butaka ibasha kurasa iyo ndege. Indege ikaba yabashije gusha ari nta n'uwabashije kurokoka. Dushobora gupresiza neza ngo tumenye umusozi misile yari iriho, gusa kuba mubizi yuko twatanze amakuru yuko hariho ingabo nyinshi za FDLR hamwe n'abambari babo baturutse uruhande rwa Kirembwe bazamuka Nyabibuye, nibo bakomezaga berekeza tuvuga yuko bashaka kwatakinga Gahwera. Twibaza kuko muri izo force zaturutse aho ngaho zishobora kuba arizo zazanye misile, yuko nta yindi nzira zari gucamo cyangwa aho yari gusura kongera kuva yuko kuva twafunga inzira ya Poezero Gipupu, ni ukuvuga ngo nta yindi nzira uretse aho ngaho zishobora kuba ari urwo ruhande yari iturutse. Rero kugira ngo dupresize umusozi neza yarasiyemo niwo tutaramenya, ariko indege yari muri ico kirere, yari mu kirere kera cyo hejuru Yabikuba na Gahwera. Aho ngaho rero niho yabashije kurasirwa. Ariko dukomeza twamagana cyane leta ya Kinshasa ibyo ikomeze gukora mu gihe turi muri CCLF, mu gihe twari dufite abareba yuko agahenge gakomeza kubahirizwa. Nta munsi n'umwe dusiba kugazaho ibitero, tukaba tugejeje naho dushobora gutakaza abantu. Abaturage bari muri iyo ndege, abapilote bari bazanye imiti y'abaturage, n'igihe muzi yuko ibitaro byinshi biri gutyo nta kintu kirimo. Dukomeza dukondana ivyo bikorwa bya leta ya Kinshasa. Reka nongere bayikaze bakunzi ba TikTok TV, nizere ko meze neza cyane mwese aho muherereye no kwisi. Nizere ko muri amahoro. Bayikaze muri kiganiro cy'uyu munsi tariki 27 z'ukwezi kwa 8 2026. Bayikaze muri iki gitondo cy'uyu munsi cyangwa se umugoroba w'uyu munsi, bitewe naho muherereye mwese muri rusange. Nkomeza gushimira abantu dukomeje kubana umunsi ku munsi, mukomeze mugira ibihe byiza kandi abantu beza cyane kabisa, ndabashimiye. Hanyuma niba nawe utarakora subscribe kuri iyi channel, ushobora kuyikora kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ndetse n'ibiganiro nk'ibi tuba twabateguriye bya buri munsi ntibikagucike, kuko biba ari ingenzi cyane. Abari amakuru agezweho kandi amakuru yizewe utasanga ahandi hantu. Bahaye ikaze muri rusange nk'uko maze kubivuga. Reka tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo kuvuga amakuru agiye atandukanye. Muri rusange turagenda tubigarukaho. Dufite ingingo zigira muri 3 zonyine, ntabwo turi buze gutinda. Turaza kurebera hamwe n'iby'indege birimo kuvuga ko yaguye mu Bikuba, aho ngaho ni muri za Mibunda. Iyi ndege ikaba ari indege yari isanzwe izana ibiribwa ndetse izanira abaturage ndetse n'uruja n'uruza rw'abaturage abashaka gusura Bukavu, Goma. Ubwo ndavuga nyine ku ruhande rwa AFC cyangwa se eneo zigenzurwa na AFC M23. Hanyuma rero turaza kubigarukaho kuko iyo ndege mu by'ukuri amakuru yizewe nuko yarashwe. Amakuru yazindutse mu gitondo abantu bavuga bati birashoboka cyangwa se ntabwo bishoboka, bamwe bavuga bati yarashwe, abandi batoya ntabwo yarashwe. Ariko mu by'ukuri amakuru yizewe nuko yarashwe. Byagenze gute muri rusange turaza kubigeraho, ariko mbere ko tubigeraho reka tubabwire ko ibitero byakomeje nk'uko itangazo rya AFC M23 rivuga ko muri Masisi, Walungu ndetse na Minembwe ibitero byakomeje nk'uko tubikesha ikinyamakuru Bwiza cyavuze ko umutwe wa AFC M23 watangaje ko kuri uyu wa kane tariki 27 z'ukwezi kwa 8 2026 ihuriro ry'ingabo zishigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa ryatangije ibitero mu duce twinshi two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryashizwe ahagaragara kuri uyu munsi, AFC M23 yavuze ko ibyo bitero byagabwe n'ingabo za FARDC, abarwanyi ba FDLR, imiryango ya Wazalendo cyangwa se groupe za Wazalendo
abacancuro n'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi. Uyu mutwe wavuze ko ibyo bitero byibasiye ahantu hatuwe n'abaturage benshi bigamije impfu no kwimura imiryango myinshi ituriye aho hantu. AFC M23 yakomeje igira iti ahagana saa 12 cyangwa se za mu gitondo izo ngabo zagabye ibitero by'uruhurirane mu bice bya Nzibira, Kishadu na Churwe muri teritwari ya Walungu, aho ngaho ni muri Sud Kivu. Hanyuma kuri iyo saha n'ubundi ngo bitero by'imirwano byakajijwe mu gace ka Gatoyi no mu nkengero zako muri teritwari ya Masisi, aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. AFC M23 nanone yavuze ko ahagana saa 1:15 ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zatangiye kurasa yifashishije intwaro ziremereye na za drone zitwara ibisasu mu bice bya Point0, Nyaruhinga na Mukoko muri Minembwe. Yavuze ko M23 yavuze ko ibitero byari bikomeje ubwo iritangazo ryajaga hanze mu masaha ya mu gitondo. Uyu mutwe wavuze ko wahise utangira igikorwa cyo kwirwanaho mu rwego rwo kurinda abaturage n'ibyabo ndetse no gushiraho agace k'umutekano ko kubarindiramo cyangwa se mu rwego rwo kubarinda. Ngaye nguko rero niko byifashe Point0. Murabizi ni agace kari mu burasirazuba bwa Minembwe ndetse n'uduce tundi na Mukoko ndetse na Nyaruhinga, kuko birasa nkaho ari sheni imwe. Point0 rero murabizi ko ubu ngubu biri mu maboko ya AFC muri rusange. Hanyuma Mukoko nayo iri aho ngaho hafi, nubwo Mukoko navuga ngo irasa nkaho iri hasi cyangwa se imanuka nyine ija ahantu bita kwa Murima. Ho ni ikibira navuga kugeza uyu munsi Ngirago General nawe yigeze kubivugaho, gisa nkaho kiri netre, bamwe badashobora kucinjiramo ngo bagihuruka, abandi badashobora kucinjiramo ngo bagihuruke, gisa nkaho kiri hagati na hagati. Bamwe ntabwo bashobora kucinjira ngo bahurukire kwa Murima, kuko kugeza uyu munsi ntabwo ngire ngo baragera kwa Murima. Hanyuma abandi nabo ntabwo bashobora kuzamuka ngo babe bazamuka baje mu misozi ireba za Gakenke n'ahandi, ntabwo bishoboka. Ni kibira kiri aho ngaho hagati. Rero navuga ko ibi bisasu nkuko AFC M23 ibivuga ko ahagana saa 1:15 ariho harasiwe ibisasu bikomeye cyane birimo na za drone. Ibi ngibi biraza kunjana neza ku nkuru irimo kuvugwa guhera mu masaha ya mu gitondo. Ni inkuru ivuga ko murabizi ko ubungubu harimo circulation, ubungubu zirahari, hari circulation z'indege ku ruhande rwa AFC. Abantu turabona buri munsi basura Minembwe, turabona buri munsi bataha mu Minembwe, turabona buri munsi n'abandi babwira abantu gutaha, kandi inzira ihari navuga ngo ubungubu irimo gukoreshwa n'abantu bose ni inzira y'indege. Iyi nzira y'indege niyo yajanye Dr. Kaniki na bagenzi be Bertrand Bisimwa, Lawrence Kanyuka, ba Moise Nyarugabo, Senateri n'abandi batandukanye bari kumwe mu ruzinduko twabonye. Indege iragenda iragaruka, iyi ndege irongera iragaruka. Twabonye abantu bagiye bava muri Amerika bagiye batandukanye, baragenda bakongera bakagaruka. Hari abagabo twabonye baturage bo Minembwe, ejo twabonye basura uduce tugiye dutandukanye turimo za Bukavu n'ahandi yagiye atandukanye, Goma n'ahandi. Iyo ni indege. N'ubu ngubu navuga ko indege irimo kugenda umunsi ku munsi. Hanyuma rero uyu munsi mu gitondo niho hazindukiye amakuru avuga ko hari indege yarashwe mu gace ka Bikuba. Ahangaha Bikuba mu buryo buri geographique ni mu burengerazuba niko navuga.
bwa Minembwe. Iyi Bikuba ibarizwa muri Mibunda, hanyuma Mibunda yose muri rusange akaba ari agace tuzi ko kegamiye iriya fore equatoriale. Hari itangazo rero ryashizwe hanze na Fande Rugabo, aho yavuze ati gushotora, leta ya Kinshasa ikomeje gushotora nyuma yaho IGVM iviri abangaba ni babandi bagenzura CCLF bavuye mu Minembwe barimo MONUSCO ndetse n'abandi. Nyuma yaho iviriye mu Minembwe ibitero byariyongereye. Uyu munsi tariki ya 27 z'ukwezi kwa 8/2026 indege y'abasivile yarijanye imiti Minembwe ikaba irasiwe Bikuba na misile ivuye ku butaka. MRDP yamaganiye kure ubwo bushotoranyi. Iri ni itangazo rya Fande Rugabo uvugira Twigwaneho. Iyi ndege amakuru nkuko nababwiye yakomeje kuzenguruka mu gitondo avuga ati indege yarashwe, ariko mu by'ukuri abantu ntibamenya uko muri rusange byagenze. Birumvikana nkuko yabivuze hano mu Bikuba, nababwiye ko ari mu gisata cya Mibunda, kandi ntekereza ko ubu ngubu inzira yonyine ishobora kuba ihari y'indege cyangwa se ikirere gishobora gukoreshwa uyu munsi n'indege ni kiriya kirere cya Mibunda cyangwa se ikirere c'Indondo yose. Kuva wenda tuvuga indege yavuye Bukavu igahita izamuka za Nyangezi ikazamuka mu kirere cya za Rurambo igahita igenda Indondo yose paka igeze mu Minembwe, cyangwa se igakomeza rubariro rwo hasi igana za Mibunda nyine ikaze gukata izamukira mu Minembwe. Iyi ndege ntabwo uyu muvugizi yasobanuye ibishobora kuba byarangiritse cyangwa se byangiritse, kuko n'uyu munsi byabaye yaba ku ruhande rw'imfu z'abantu ndetse no ku ruhande rw'ibikorwa bitandukanye. Usibye ko yamenshoniza hano ko ari indege y'abasivile isanzwe itwara imiti, ubwo ni ukuvuga ngo ni imiti yo kuvura abantu baba bagiriye ibibazo bigiye bitandukanye, abarashwe mu ntambara, abaturage barwaye, ndetse n'abandi batandukanye, kuko hopitale hariya zirahari, ariko ikibazo gihari gikomeye n'ikimiti. Ntabwo haramenyekana niba iyi ndege niba hari abantu bayipfiriyemo, usibye wenda kuba wenda hari imiti ishobora kuba yangirikiyemo. Ntabwo yabashije kuvuga niba hari n'abantu baguye muri iyi ndege. Iyi ndege ntekereza ko biraza guha umutekano muke cyane abantu bari basanzwe bakora bakoresha inzira y'uruja n'uruza yaba ije mu Minembwe. nkuko narimo kubivuga, abantu mu ngubu nibisanzwe. General yaramanutse agera i Goma, ndaza kubigeraho, arongera arazamuka. Amakuru dufite nuko yarenze ruguru, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Aho rero ntekereza ko abantu bo ku rwego nkuru yaba bonavuze mbere barimo ba vice perezida muri AFC, ndetse no ku rwego rwa general, kuba bashobora gufata inzira nuko bashobora kuba hari icyizere cy'umutekano w'ikirere uhari. Ariko kuba indege yarashwe, ntekereza ko hashobora kuba hari ikintu kiri buze kuza guhungabanaho gatoya ku bijanye n'izi nzira zisanzwe zikoreshwa n'abaturage ndetse n'abanyapolitiki batandukanye mu gusura kariya karere ka Minembwe. Hanyuma ku munsi w'ejo nibwo uyu mugabo nanone umuvugizi wa MRDP uvugira MRDP Afande Rugabo Fidel yavuze ko General yamaze kugera mu Minembwe muri siège ye, aho n'ubundi asanzwe akorera uyu murimo wa gisirikare. Ni mu gihe ntekereza ko iyi Twitter ndaza kuyibasomera,
ariko natekereje ko nawe yasaga n'uri gusubiza abantu bari bamaze iminsi bavuga bati yaraje kandi ati amakuru dufite nuko atazasubirayo, ati yajaje. Ayo makuru ntekereza ko nawe mwayumvise, abantu mu Kagara bayavuga cyane bavuga bati amakuru dufite nuko yajaje ntabwo azasubirayo. Muri Twitter ye yasaga n'uri kubwira abantu, ariko by'umwihariko akanabwira abandi bavuze ko atazasubirayo ko yasubiyeyo. Reka mbasomere iyi Twitter namwe muyumve. General Sematama ati ubungubu yamaze kugera mu Minembwe, ati kinyi kiraza kuba kandi ikibazo ku Banyakagara, ati uyu munsi ari muri headquarter ye zikuru za Minembwe, aho uyu munsi yakiriwe nk'umwami mu bwami bwe. Urakaza neza mon general. Nico bisobanuye mu Kinyamurenge, wenda mu ncamake nico yashatse kuvuga Afande Rugabo muri rusange. Uyu munsi rero Charles Sematama akaba yasuye Minembwe, aho yari mu ruzinduko i Goma. Kugeza uyu munsi batatangaye cyangwa se ngo bashire ahagaragara rwa ruzinduko rugamije iki, ariko muri rusange Afande Rugabo, sinibuka niba ari Rugabo wabivuze cyangwa se niba ari General Sematama yaravuze ati umwe muri bo wavuze ati eneo ni zacu twese. Numva ari Afande Rugabo ngire ngo wabivuze ati eneo ni zacu twese. Abantu ntibakibaze kumva ngo umusirikare ngo yavuye mu Bukavu ngo yagiye mu Minembwe, cyangwa se ngo yavuye mu Minembwe yagiye Bukavu, cyangwa se ngo yavuye mu Rurambo yagiye Goma. Ati hose na hacu umuntu ashobora kugenda igihe ashakiye akagaruka igihe ashakiye. Nivyo by'ibingibi rero uyu munsi ntakereza ko wa mugani nkuko Rugabo arimo kubivuga, ntekereza ko nta kindi kintu nawe numvise, ariko ntabwo muri impamvu koko numvise kuri Twitter abantu bavuga bati ngo yagiye kwifotoza ngo ariko ngo aramara ngo namara ngo yongere ngo agaruke. Ezani sizimo kabaheza ngundi ngo rimwe na rimwe munakora n'ibintu wenda bisa nkaho biba birimo ukuntu abantu batabitekerejeho cyane, gasa nkaho utatekereje ku bintu cyane. Cyambere uravuze uti yaraje kandi ntazasubirayo. Asubiyeyo ngo yasubiyeyo ngo ariko ngo yagiye kwifotoza ngo ejo bundi ngo azagaruka. Nagaruka bati ntazasubirayo ejo bundi twongere tubone asubiyeyo kameme. Ariko ntekereza ko abantu baba bumva ibyo muvuga wenda rimwe na rimwe nabo hari uburyo bataba bashizemo analyse nyinshi cyane, ariko mu by'ukuri umuntu uri ku rwego rwa general wa mugani muri eneo bayobora ashobora kugera Bukavu igihe ashakiye, ashobora kugera Minembwe igihe ashakiye, ashobora gusubira igihe ashakiye, ashobora kwicara igihe ashakiye, cyangwa se igihe akazi yahawe gashatse ko yicara hanyuma agasubirayo n'umundi igihe cagenwe n'akazi akora. Sinumva rero impamvu ya propaganda ngo ntazasubirayo azasubirayo. Rimwe na rimwe abantu je mbandi gukebura abantu basanzwe bakurikiriza media, ntimukayobye n'abahezangundi. Abahezangundi ntibakabayobye cyane ngo babashiremo ideologie zabo za imagination ba creatinze zisanzwe. Abantu namwe muhite mugirayo muvuge muti bo nuko niko bimeze. Hari abo nzi bari bamaze kubifata nyine ko atazasubirayo, ariko yasubiyeyo. Nyuma yo gusubirayo hari abo numvise wenda bashobora kongera kuvuga kandi ngo yasubiyeyo kwifotoza ngo ariko ngo azagaruka. Ubu namwe mukabishira nyine mutwe mukabyemera. No, ibyo bintu rwose muzabireke mukoresha imitwe yanyu namwe mutekereze, kuko igisirikare ntabwo gikora nk'igisivili. Umuntu ntagenda ngo babwire ngo aragiye hanyuma ngo nagaruka ngo babwire ngo aragarutse ngo azamara amezi ngo asubireyo cyangwa se n'ibindi. Ibyo no nagaruka uko igisirikare kimeze. Ariko muri rusange icyo nashaka kubabwira nuko uyu munsi ari mu Minembwe nkuko umuvugizi Afande Rugabo yabivuze. Uyu munsi ari mu Minembwe, hanyuma ndetse n'iby'indege nababwiye yaguye mu bikuba ngire ngo nabikozeho. Hanyuma ibi ngibi by'ibitero birimo kuba bibaye mu gihe
hari ritsinda nababwiye ririmo kugenzura CCLF hakomuze ushobora gutekereza ngo se iyi CCLF hari ikintu iri bumare niba CCLF kirimo baraye bavuye mu Minembwe indege ikagwa mu bikuba niba uyu munsi CCLF bari muri Goma na Bukavu Masisi bakaba habereye imigwano sinakeza ku CCLF wenda aba bantu bari kugenzura CCLF nabo raporo bazojana cyangwa se uyu munsi nta kigaragaza cyangwa se acerekana ko hari ikintu kiri buze kuva muri rigenzura cyangwa se kiri buze kuva muri biganiro mu gihe ibitero bikomeje muri rusange ibitero ko bikomeza ni nabyo ibitero bya politike no mu mashuri n'ibindi nabyo birimo gukomeza reka nze mu kanya nze kubagezaho andi makuru arimo kuvugwa hagati ya Martin Fayulu ndetse na uriya Dr Mukwege ndetse na Vital Kamerhe tuzogaruka no mu mashuri ya Goma ndetse na Bukavu aho leta ya Kongo yafashe icyemezo cyo kuyafunga burundu ariko AFC nayo igira ivyo itangaza muri rusange bigiye gukomeza mu buhe buryo ko bisa nkaho ibi vyemezo bya Kinshasa bishobora kuba hari uburyo birimo gusunikira abaturage bo mu Burasirazuba bwa Kongo kumva no kwiyumvisa ko byanze bikunze ubu ngubu gahunda ari zibiri bamwe bagomba kureba ibi abandi bakareba ibi abanyeshuri abaetudia abana bo muri primaire bo muri secondaire uyu munsi ingaruka zirimo zigiye kubizihe reka tuze mu kanya tuze kubigarukaho aka kanya reka mbashimire mukomeze mugire ibihe byiza